obabaire nibavugana abashubuzi abakozi ba gavumenti hamwe n'abebembezi omuri Ishaka Bushenyi Municipality abahanga omu by'emishoro okurwa omu kitongore kya Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute ninga CIATIN bagizire ngu uheke emishoro okukoresibwa kubi okashanga sente nyingi zirikuhwera omu bakozi ba gavumenti tikikiri. Ensimbi ezisinga obungi zissibwa mu gye bayita administration oba obuweereza obwa waggulu bakama baffe abali mu kutuweereza be basinga okufunako, naye ezissibwa mu byenkulaakulana oba kye tuyita entunguuka ntono ddala, ate ng'omusolo kyandibadde nti olina okutunuulira ky'ossaamu kisobola kitya okuwa oba okuddiza oba okukusobozesa okuba ng'ojjamu. N'okucondooza nikworeka ngu sente nyingi nizihwera omu bakozi ba gavumenti hoona obushomankuzi nabwo bwongeire okushiisha embeera. Itwe nka human beings twine ekizibu hariho n'abakuba bari omu rukiiko nk'oru when the government and the CIATIN have spent a lot of money training but their minds are already locked because nebumukono mugamba atokwenda kubihore. We are trying to improve our revenue base so that we can give the services to the people. But the people who are involved, their minds are locked. You cannot approve a plan when you have not visited the site. It's like kushara omushango gw'itaka otahikireho itaka noba nohandanisa abantu. So I'm giving a very strong warning to my physical planning department. They should first visit the site, get a report, boundary opening report. Jen S. Narunga orukukurra CIATIN nagira ngu enkora egi ereeteire munonga omuri Ishaka Bushenyi Municipality habaho obuteekyerezana ahagati y'abebembezi hamwe n'abakozi ba gavumenti. Mu municipals ezisinga mu bitundu ebisinga wabaddewo obuzibu wakati wa technical bano abakola emirimu n'ab'ebyobufuzi nga waliwo okusika omuguwa nga bano abasolooza omusolo bagamba nti gundi tumusoloozeeko nga ab'ebyobufuzi oluusi bagamba abo abantu baffe temubakwatako. Aloysius Kitengo omuhangu omu by'emishoro nagira ngu n'obwebyo nabiri bityo gavumenti hariho ebyeshemereire kurugayo ekakora. Ebintu gavumenti bye yandibadde oba ebiyinza okukolebwa naddala bw'oba baba basaasaanya oba kirwandiisa expenditure y'ekitundu, gavumenti obuvunaanyizibwa bwe bussa mu kanso. Bakansala baffe balina okufuba okulaba nti nabo bennyini ssente ezissibwa mu byenkulaakulana oba mu buweereza bw'abantu ziwerako. Abahanga omu by'entunguuka kingi baizire nibajumirira eky'okukoresa kubi sente zirikuruga omu mushoro ngu ahabw'okuba eki nikizingamya entunguuka. Gashako Gerard tugume omu Bushenyi.